Ledakan terjadi di lapangan terbang strategis Engels One di wilayah Saratov, Rusia pada Senin pagi, 5 Desember 2022. Dari pangkalan udara inilah, biasanya penerbangan Rusia menyerang Ukraina. Media Rusia mengatakan bahwa sebuah drone tak dikenal adalah penyebab ledakan tersebut. Namun belakangan diketahui insiden ini akibat serangan drone Ukraina. Dilaporkan bahwa akibat ledakan tersebut dua pembom strategis Tu-95 mengalami kerusakan yang signifikan. Beberapa tentara dikabarkan tewas dan terluka. Sementara itu, di lapangan terbang lain dekat Ryazan, sebuah truk bahan bakar meledak. Akibatnya 3 orang tewas. Rekaman detik-detik ledakan ramai beredar di Telegram pada Selasa, 6 Desember 2022. И артиллерии. За сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах. В районе населенного пункта Деброво Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования. В районах населенных пунктов Григоровка и Марково Донецкой Народной Республики уничтожены 2 противорадиационные станции контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины. Это 9 украинских беспилотных летательных аппаратов. В районах населенных пунктов Шитловка, Красновеченская, Гончаровка Луганской Народной Республики, Старомайорская, Кирилловка, Никольская, Новотроицкая, Благовещенка Донецкой Народной Республики и Ягодная Харьковская область.